Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini sesuatu angke mana mareng kalinya rilis Ridwan channel 65 siru untuk isi pemet sesurang ria acara tasawuf versi baca-baca angke na pasue Lisa Ridwan channel mamuareki angka manaki pada mak baraka poleri pangallahu subhanahu wa ta'ala nang kaki nalang pamase papejepu nenia atau permas mata jarum lauri alena dek gagok diri sompa dek sangadina pangallahu subhanahu wa ta'ala nasaba alena mitu misengnya no pajaje jaje monroy riwatakalewe sini nang ke riwatakaleta alena mana misengi no di jaje telah baca-baca sesurang mamarek kina kamak beraka oleh pangallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi silesreko engke manang mareng kalinga rilis Ridwan channel engke si sura-sura baca-baca lo upalat turki ri seseta engke manang pada mata periasan baca-baca ogi ya napesu materu oleh kulisa Ridwan channel mamuareking kemana pada nafak baraka kiki oleh pengallahu subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Jadi sini sesuatu yang kemana masih mata jarut tepat lauri pangallahu subhanahu wa ta'ala ya baca-baca walaki seserengnya memarekin kepada mak baraka lauri sinina jadi manang kayak mana marang kalinga rilis Ridwan channel 65 memareki kemana baraka na lauri di manang. Nah terima kasih banyak toh tentunya ya subscribe atau like. Nah bagi kato ya nalisa Ridwan channel terima kasih banyak manang sini sesuruku engke manang marang kalinga rilis Ridwan channel. Jadi sesuruku engke manang marang kalinga ya seserenge lo kasih tambah mana pak disengeta ya rong ke mana pak disengena lo kasih tambah dek kasih lo pak guru ki tapi lo tambah mi pak disengeta. Jadi siliwat tersidapi ya sengak guru jadi yang sesurangnya lo walaki sih baca-baca ya memang napas Lisa Ridwan channel jadi memari pada baraka ya baca-baca sesurangnya lo isi pesu nasabak wetuak galungangi jadi kuatuak galungangi mamuareki idi pak galunge wak di tapake yahe nangka baraka lo reseseta nama kanjak mana tertata ya baca-baca sesurangnya untuk pak galung baca-baca mapanok bine atau menabur benih istilah anak bahasa Indonesia sana jadi pada ceparan kali ngata sini sesurku ya pak galunge jadi makali baca na sesur pada ceparan kali ngata makali bacana Bismillahirrahmanirrahim. Himali seasemu namawara muancaji bine tepanorikum muakatani nasabak mak bija upano mutuo muakura musawe kum terreko wai tanah api angin salipuriko Allah ta'ala pancajiko namuno salama barakat la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pak koliki cica sesurang ya ro baca-baca ya nasaba mamareki malu cuma nemua barang kali ngata jadi makali baca sesurang kalau kapan bini Bismillahirrahmanirrahim. Himali seasemu namu mawarra muancaji bine tepanorikum muakateni nasaba muak bija upano mutuo muakura musawe kutereko wae tanah api angin salipuriko Allah ta'ala pancajiko namuno salama barakat la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi harus surat baca-baca anak kulok yang panok bine ya tau sisek desa surane nasabak untuk pak galung malam yolo yehe ya baca-baca baca-baca pasal pak kajak rigalungnya jadi harus seserang
tapi cepet ngata jadi baca-bacana pasal pakka jari galunge maka dato si bacana sesura tapi cepet ngata. Bismillahirrohmanirrohim. Ilampe iko asemu anu makaloloe lapacida semu mapa sajae lutue angiak nyawamu loko sapai dale halalakmu musa mupasale alemu. Ilampe iko nalapacida nangka pada yakati wongang barakala ilaha illallah kumpayakung. Jadi ya naros sesura dua baca-baca walaki sek dibaca-baca lakluk ngapa nak bine sek dibaca-baca pasal pakka jari galunge. Jadi memuarek ki padang kamana mak baraka sesuran ri seseta nama dimuki padang kehidupa aseta bineta nama dupa ki gaba mega tapi pasabaranna boleh kutoma tufang Allah subhanahu wa ta'ala nasaba idik kasih masapa mi makare somi elok mitu dupa gagan ya kare sungang ya tu baca-baca sesura pada niae nasaba mapu ada ki materu nasaba elok namana pangallah subhanahu wa ta'ala karena kata matepat nang kaya semakwe. Jadi mamari sesurakung kemana mereng kalinga na pada masih data pertak nang kamana ki pada najajinga ya sengai baca-baca toriolo mamarek cuma barakat sesurang sini nang kemana mareng kalinga. Jadi sini sesurku kemana mareng kalinga siku naruka palo walaki olok baca-baca ya napa suwe boleh kurilis Ridwan channel mamarek kena barakat. Jadi kungka ada tapa salah ada empaki maraja nasaba tolino biasa mi ya dek gagal lebih dek gagena ya mi gena itu lebih ya naritu pangallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi ya sahabat mi kasih nang kepala turmana ki mamare mak baraka nang kesusrekut to pada kemarang kalinga kasih mamare kena baraka ki melok dampak kak maraja mau pamula capak gemuk letuk capak aja tak nakung kada tapa saat dampak kasih ada pacapura polek kuria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.